دما کو آلیگرین سروک روسیا ولادیمیر پوتین لمیدان سوریا موسکو کم ببون و پیروزباهی وی دکرن بو تبلیغ چار حریم اوکراینا روژا هین ریوبری بایدن جزای نو سپاندن. گرتنا سامان وان سنوردار کرنا ویزایان لسر بصدان سازین روسی لسر کار بدستان و مالبات وان هر وسا کنترل کرنا هنارده کرنه و 14 دابین کرن ناونتوی گو پشگیری ددن زنجیره دابین کرنا لشکری بو موسکو. راوشکار اولکاریا نشتیمانی جیک سولوان گوت آرمان جی کم کرنا شیان لشکر روسیایه. To undermine Russia's major Bu sectors. tekbirna kertin serekeyin Rusya'yı tıvari teknolojiyi da, pişesaziyi da, o elbette beravani da, da ku şiyanin ve bu sapandına deslata hezi o hereşe o zoramila ciran xwe o berdavan buna şerin veranker kim biker. Her bu am dixwazin peyamek zelal bigehînin hemiz cîhanê ku ew kes û ew kompanî û welatên pişta Rusyayê digirin li ser vê mijarê tevlîkirina neyasayî ev dê bikevin ber cezeyan. پشتی ریفراندومک سخته و بلز جعالی روژاوا و اوکراینای وک شرمزاری خاطرت گرن. پوتین گوت اف هر چار حریمه نزیکی پنجیکا اوکراینای نهاین روسیای نه. خلکی کل هرمن لوهانسک دونسک خرسون و زاپوریژا دجین و جبو حتای ولاتی مبن. دونتسک و لوهانسک دو حریمن جدا خوازن که جعالی روسیای و تینه پشتگیری کرن و جه سالا 2014 وره شر و پیگدادان بردوامه. پشتی دمکی کرد جه دست پیکرنا شر روسیای لمها صبات زاپوروژیا و خرسان هاتن گرتن. روژا هین دهیرشکی ده لسرکاروانکی سویل نزیکی زاپوریژیا هریکیم 25 کس هاتن کشتن. پوتین دبیجه او آماده بود دگل اوکراینای دانستاندنان بگه لی سروریا وان چار حریمان نل سرماسیه. پیشنیار کوجعالی سروک اوکراینا و هاترت گرن. او نزانه رومت و راستگویی چیه جبر وی که ام آمادن بروسیای را دانستاندنا بکن لی بسروکه کی دن روسیای را. دنگ امریکا جسولوان پرسی گلو سروک بایدن دگل هلوستا زلنسکی هفرای یا نه. President Biden believes Serok Biden bawer dike ku ihtimala çareseriyek diplomasî bu Ukraynayê heye. Li ew tenê li gorî şert û mercên bingehîn yên peymana netewên yekgirtî ku her kesê imza kiriye. Biden söz da ku wê di piştgiriya leşkerî de bu Ukrayna berdewam bin. Dinav de jî çavkaniyên bêtir got îro Kongresê wê 13 milyar dolarê din bidin min. پاکیجا وی داویه 3 میلیارد دلاره بو چک و پیداویستین لشکری و موچین لشکری اوکراینا. سر رایوه یکی کو دسپیکا ای سال 54 میلیارد دلار هاتبون پسند کرن. راپورتا پتسی ویدا کسوارا هلین سندی دنگ امریکا.